il-bieraħ u ma tajjejna. Simon jirrita ruħu bl-imġiba ta' Paul. Divine is another key. Ma taqbilx miegħu, okej. Xorta, alright. Paul iqajjimhom bid-diska tagħhom Earthquake. Qont maħsuta l-ostra. Faqalna moħna insomma. Kif lestejna, Paul dar fuqhom u qallhom Li sa jkollhom imorru training. I don't know what I've been told. Tkompli l-ġlieda bejn Paul u Simon. She's in a hurry. I'm not. I'm trying to listen. Iżda kif jidħol Simon, Simon, I hope you don't hit your pro, Paul, man. jagħmlu ħbieb. Paul jiddeċiedi li joħroġ lil Simon idoq barra. U day 6 Tasalna din. fejn tibqa' sejra dritt l-istudio għall-ewwel darba. How was that? I had no choice. Tagħmlu hekk intkom xeħlew. Simon jisallu l-ħin biex imur lura lejn Malta. Narakom Malta. Miskarjatilkom ola. Ciao. Yo, this is the Upman, born just on the land. While drinking, rapping, laughing, sitting with the sick, singing, cutting blades and jamming. Yo, good night with pizza cheese. Take photo with please and geese water teas. Timer, John, timer. John. Six. Symphony. Wake up, 1, 2. Wake up, 1, 2. Richiamo della giungla. Yeah. Wake up, 1, 2. Soul Assassins 2G. fil-ħodu stambaħt jien u kena kulħadd imqajjem insomma u ftehemna li jiena l-bniedem anonimu li jismu Ryan ħammur nagħmlu shopping għal kulħadd. Ħanamlu fil-kata minn la Maltija għada l-aħħar ġurnata li għandi ta' libertà għat minn għaletna jgħoddim nibda nikkampja l-istudju. Kemm irridu aħna? Kollha Kif wasalna fil-queue ta' supermarket u rajt dak il-queue jien frik jgħid. Li rajna tlus ma siħbi għatlu għammur infittex naqbajt tal-għajt għat-fajlit tagħna noħorġu ta' Kings. Mort infittex ma' supermarket l-ewwel, insomma, u ma sibx. U mort indur dawra mal-blok biex infittex l-Easter eggs, insomma. Għal-konvenjenza tiegħi mal-kantuniera kien hemm pastiċċerija. U jiena ħankun vera sinċir dal-punt sewa. Aħna ridna nixtru l-Easter eggs għat-fajlit tagħna. Ma stajx nifhemha xi mhux kien ġo Spanja u kienet Ġermaniża. Ma stajna niftehmu xejn. Taste is the same. Chocolate. Yes. Daw kollha preżentat fajla. Nfakkarkom it-tfajla tiegħi tiżen 47 kg, ġifieri hemm ċans li induq naqra minn dawn l-affarijiet kollha. U bil-bajt u l-figolli fidejhom kienu lesti biex imorru lura lejn il-każita. Iżda Il-karozza timxi, ġifieri sa kemm intu bħal tiftaħ. Għandna programm il-boot. Ma jinfetax. Ma dal-għodu ftaħtu jien? Il-boot. Aha.
Ix-xorti ta' John Markarozzi tiġa ltqajna magħha. Jidħol fix-xena Ryan, il-boyfriend ta' Miss Kelly. Għanamlu riklu. Ejja. Għani prova darba. L-ewwel darba li. L-ewwel darba. Bżon tibbaħħaċċa, fetta. Għax ma bbaħħaċċa tiddawwara kollha, ta' inti bdejt tafas qabel. U domna naqa, wasalna għek fissija u nofs. Give me more hashies than Arabian Nights. Got your mom shaking for me like she craving. Jien wasalta u aħna ridna morru niklu ġo restorant li għalaq fissati. Dizi kienet 10 xaru. Dejtaw, ħat l-ewwel grupp nies u li dizi għatlu issa inti għajja mat-tieni grupp. Kif jista' jkun tlaħħar? Mhux il-punx mhux possibbli, ħambu jien. Mbagħad ejjew Għana minn. Insomma, u tlaqna, u għatlu inti jurjom fejn, u tlaqna. Mela John iddeċida llum li ħammorru niklu kollha f'daqqa f'xi beach li qiegħda xi 30 minuta mixi il-bot. Però Dejva dwet jaqta' xaru. U John qed jibża li ħajal inna u xax jalaq fix ħin. Dejv għadu 10 xahar u tfati għadu għamlet make-up u kwart oħra jalaq. Ġifieri aħna rridu nitilqu, rridu naġlu. Tlaqna? Ġirja? Waħda? Insomma, intkom tiġru aħna bil-mod ejja. Ġara ver? Moħħom biex immeqsu qtates u John vera ħarabdu nervi dal-waqt. Wasalna emmek, insomma, und baħna li dakin fully booked jew marriċ jaqdina ħaġa joħra ma sfin non habla Spanjol. X'mawx nat? Mawx restorant. Mawx restorant. Sa tara fejn għadet. Għandu żewġ imwiet vojt, lazma li ċaqdina. Nasab għatjana. No, jek ma tamx reservation għalli mur id-dar. Serjetà, ħammur nkellmu jien. Vera? Tidmur saqsu ħel. U ejja ħammur nkellmu. Morru intom. Ejja, senna. Morru tfajli taħjar. Tella. U jiena u miskeli ma minni jom ġifiri, ridna naraw bajnejnek ux vera fully booked jew xċajta xwara mixja bħal dik. Għak fej serin, ġem miskeli di. Batna forsi l-miskeli l-nadin biex taf kif kelmu l-owner naħum. Għax l-owner raġel ma t-ċisu fansi għana, tifem kif tħallem ġew. Inti fuq il-fittijiet, ma konċ. Għana għata sabatna forsi ġist fajlit. Għal-issa s-satej, sawa? Għara 20 minuta meċ jew għax kem għawek malu jena nil-ġuħ f'dal-punt għat niqaf nikkalkula n-nis. U dejna meċ il-nura, insomma. U il-tqajna ma' t-tini grupp li kien ġej. Għanija. Badilek. Kielna.